Yang laki din! Mare, nakita mo ka iti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ah? Ti ka di soon to open a restaurant da ijay ili? On Mare, Ayun mare, nakitak ti post. Sana ulo ko na kung arod. nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula tinapteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Un nga rod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Ay, wala. Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal ang mare? Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong baga, Mare. Isong agmula kayo mat kanila kay mo Saan kaya mapukpukaw ni tinamnama at dantulat ta? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo, tapno umado ti customer mo. Ay napo! Naimbag langit din tanagranata, Mare Ansyang. Wan nga rod, Mare. Ada ko mamadla ibagakan ka. Anya day ta, Mare. Into no August 80 grand opening ti restaurant ni J. Ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kwa da saan kumat ngamin amaran ranaan. Ay, wala, Mare. Ibagag to ken kuana, numapanag iti balay da. Agyaman na kiti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit ni. Ay, saan? Anya, po nga umay kami nga gasawa? Huh? Mare, No awisin na kami, tapno lang agparamag ka. Ay, no way! anya ka din na itang ibagbaga, Mare. Kat nagmayat mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi J. Ili. Oho? Amom, ansyang. Kabailan mi mati gumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kami, tapno may paramag mau nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na, Mare. Awan day ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apanangawis kada kayo. Oho, nasaya at nga, tarupam Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat, iso akong di awis ka kada kami. Anya? Aha! No ti panagkunam kat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay. Ay nagbidot ka. Anya lakit din. Gusto lang, dahil nga bagam kinansyang baka ito. Ay, wala alakay. Aya po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijay ilay. Kundi awis matang. Wagas na lang. Tapos pasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan. Saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang kalangan. Ay, may sakilo akar ni ti baboy. Tayo sa umuti si dain ta. Pagtatak ko naman, ay, mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin mo. Isumat. Iso ang mapanak gumatang iti may sa kilo a karne. Lutwag nga iga daw. Anya lakit din. Ay na, Mare. May salang ti kayat asawan day ta. Ha? Dakes nga apal. Ang mumantan damiling kan baldo nga gasawa. Nakusel ti apal day ti karubad ta. Wan nga rod, Mare. Imbes anagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas mo tan ti sungbat da. Urayak lang nakigtot. Kasi da nga gasawa, no? No da makita da nga mas asenso ti panagbiag na. Apalan da. Naimbag kumamit, nasayat nga apal. Saan mat?
Kapatadakas mat ti apal da. Ay, una yan. Isurat ti tao, ang sakit ti bito ka da, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isurat ako man ti pumintas, ti biyag da. In short, saan da akayat ti paartapan. Ni, apay ngay, kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, Mare. Un mare, imbes na nagmayad ka no ti panangawis ni Mari Ansyang karakwada, ang amkas niya matintin sumpat na. Ay na, am-amu kun ni Miling. Dakas kit di ang nga apal daday jay, iso akas jay timbaga na. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakes nga apal. Saan da maragsakan iti balig iti pada da a tao? Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangad dan ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kastaw na aragsak ta. Wan nga rod, ngam no kasano tiragsak ta, isumot tirurod dag ijay nga agasawa. Apay, manulaang mat ti mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamat akas jay ti imbaga na ah? Amo nga ro da dyan miling, kat agsakit ti bitukan ako na, anya lakit din. Uray siya. Ket amok mo ti ugali dagi nga agasawa ba kahit. Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumat nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti balig iti pada da a tao? Siyak tupay. Idi naamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang. Ay ket nakarit matiriknak nga agmula iti natang. Bareng matsyambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit. Dakas ti apal da. Amamatan. Doa klase ti apal. Apal dakas. Kan apal anasayaat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan? Agyaman ang unay ti imay kayo nga agasawa. Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman ta inawis da kami mare. Ay na. Naglawam at gayam da ito yung restaurant niyo. Wen nga rod mare, naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, mare. Ay na. Sapay la ko mata maadaan tanto matikastoy. Bakit? Wen nga rod lakay, ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, mare. Pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay wen ah. Ken, day tati makunaan ang sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na. Di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasensuan da iti biyag kunaktumang. Anya laki din. Puuna yan akinagagat mo day talakay. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilipas ti panag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kituan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta pagmulaan. Ay katuan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti panag-spray. Sumarunukan to no makapalpa ka. Wen lakay.
busy kayo mat igardan nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabong ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taadagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga kayong papatimat nila kayo mo ter garden. Kat, kayat na kanu nga rod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging ga akabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kay mo. Sana dakas nga apal, akas la iti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubad da. Ay, dumamot amare, sa bali mo dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal da. Ay, una yan aya akaaruba. Iso nga wala aasensuan da ti piyag, gapu iti ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana. Ayun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idi nariknak tibisin kaw. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Ado ti serving da. Saan ko naibos? Iso aday tawy. Kan-kanak manun kalpasan ti pa nag-display iti lakaw. Kat, mayat kadimat lang ti luto da. Amangan mano agat dalikan. Uno saan agat asaw. Si kakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manon adaras anapanak nangan ijay restaurant da. Kat mayat mat. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti si daan mi kanila kay ko. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na anapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat kano. Kanayon kano nga ado ti tao tunggal mapan mangan ti salbag abakat. Anya? Puna, hindi pa nang iday-dayo na, iti panganandaan siya. Ano? Agpanunot ka man kit dilakay. Anya panunuta ka? Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot kay ti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din. Anya? Kasta ti imbagam kinila kay mo, mare? Wen mare. Masurunak nga min itinaibaga ni nana minda kanyak idinaminsan anapanak gimatang iji tersena na. Anya? Iso anak ko kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas matanday tang apal. Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mari an siyang ijay ili. Nakarit kami kinila kay ko, nga agmulamot. Aggarden iti nalawa, bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mot, kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramidan mi mati inaramid daan nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami matan iti mulami. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami matan. Kat sapay ko mataagtultuloy. Kasta ka di, mare? Kasjay tinasaya at nga apal. Aramidan nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo.
Dakas ni apal nga dakada kayo. Agasam man dayta. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga dayta kankwa na lakay. Makapakigtot mo't ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Una yan ay adagi diyang agasawa. Nanyala una ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat amo matandagi jay. Da kas ti apal da. Ay, nanyalakit din dagi diyang agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod itiwagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalata ka di. Amin adaka sa panggap. Saan ngagbaligi? Ay, wow! Managsakan para ka na kayong agasawa, mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya man nagiti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa at mi a grocery store. Po, nagmayatan, mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da Marian siyang iti restaurant na. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami ngagtrabaho. Agmula iti nalawaan natang, barang tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dayta, tibunga tinasayat nga apal, mare. Success! Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Ape, adagaya man ipatpatakdar da Megan a grocery store di ta asidag ti balay da mare. Ay, ada. Nagdakil to a grocery store. Anya? Iso na dyan, tibunga ti amin na rigat kan pampannog da. Amo, mare, ti restaurant na mare ansyang tinang-inspire ka na kwada. Tapno nagtrabaho da met. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapap na iti biyag. Oh, kita nyo da. Nasayat nga amin ti apal da. Isa makay patakder da matan iti negosyo da. Angam da kayo, nga gasawa, at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta, awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay, origuraan na, tapod na matibagbagak. Awan tinasayat nga idin ti dagas nga apal, mare. Isa pang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Awan tinasayat nga idain tinakas nga apal. Isu nga ikatantay kumadayta. Awan asinso iti biyag, no isulat na ti adda iti puso kenrik na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! May saabulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita, fresh pa ilang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya nga rod, ket saan tayo mat atangal tibiyag tayo. Ay, makapasen na ay mare. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay apalaban, apo. Ay, panunutam. Nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo. Kas inaken ama.
Tanya ngay, kat awan meta ni pare dyan, no? Owan, Mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo, jay ilita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya, Inton sumarunulaangan alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? si Kaki Dimod Gorya. Naibagam kadakwada din na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mula no ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga raw din, bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang langan, kat makitan ti sana rumba nga makita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko, ngagbalinak alos siyang. Ah, no way. What? Jaklakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudno timbaga kanya. Ay. Saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to ki ding adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw! Ay, pagyamanak ko na, gaputay may ka, honey. Awan ay nyaman na, honey. Itayak pa nga guru-orekan ka. Kung naklakit din, no, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko ken ka idi na odi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka mataniti shorts asuot mo, Gorya. Ay, thank you, honey. Para ken ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat, Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kinkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin, in ka nag-shower, honey. Namiss ko na gati moves mo. Da kagaya man bakit? Kunaklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka lang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatig anapanak, puldo. Unay daytan anapatag anapanam. Napanam aya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagag ata asawa ka nga raw. Apay adda sa balay apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutun day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa nga guru-uray ti awag mo. Saan ka magtan nga umawag? Sa siyakon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha?
At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di. Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye! Nakaragragsak man tilangan nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre Alangan kit dimat, ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko. Anya day ta, mare? Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso ka nagbiit nga agwaras ti damag. Una yun ay, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong diti balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang imbaga mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binarswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak namin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ida, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Among raod, amok ti kinagaramping at nadaya babae. Una yun, ta saan ama makapagtepel? Apay, saan nangatan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ama palabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ama ki asawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria? Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Amang ano nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing kaso mao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. Nupod no man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel. Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Ibagbaga ni Goria, mare? Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una yun day di Goria. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha?
No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isuti ko sa nga umay dito'y balay. Day tangarod kat. Kan maysa, saan ko pa niya inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Iso as sa anak abastag dardarasudos no ipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtuto na day babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpailang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda, agsaludsod ka kan na, mare. Anya? Kasta kayam ti aramidin day agorya nana? Hetwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahijay pailaang mat agorya asi asawa ti may na apaw. Pao! Una yan ay day agorya? Dildilawan na ni Mari Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkaromat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Ano aga pong agpaspasensya ka? Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minon ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga ang mga numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyak dun ti umawakan ka. Oh, sige. Ano dahil tati ko namhani? Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, nanaminda. Ni Goria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimad a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-aramid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak da ito'y tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawan. Saan nasaya at tikas jay nga aramiden na. Salbag kini ti kastoy nga biyag. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y serserbin. Ha? Awan sir-sirbeg, kuna mo na. Kapota da survey, da jowiking ka. Anya? Una yan, Korea. Si bibiyagag pala ang asawam. Ngamin sukat na kon.
Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inyalaki din. Eh, anya ka din dayta nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidiyan mo. Amo kundi amin, may papan ka na kayo kundi Joey. Adaming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, Kasuan kayo kunak do, may. Inyalaki din. Anya laki dinabiyag. No, sino ba'y tinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutan, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagbagaan Gloria kumare. Mare, Itinaamuam nga agar-aram ni Buang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti mga tawon anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. anya? Ngam sika, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tizabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man, amare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka, iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti tayo a Joey. Ha! Ipakat mo amin na kabailan, Mare. Go, go! Ha! Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagan pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wano dwa tawon nilakay ko. Mare, Nagadwa sa ngam nakarkarom at ganti aramit mo. Anya lakit din. anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan ako, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito isang. Tama nga nung madurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali at tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakal ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagatang kagaya man itilugan mo. Ay, uwan tata. Kasi na agad damot basit nga runong may agasawa. Isumutin ating gatang may tilugan. Ay, mayat na ita, Dumalat nga min dalugan na kay. Uwan nga ro tata. Isong inkarkarigatan mi ni bakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng, tisikan hanalugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alang laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka ng unay, paraking ka. Kapot ka mo dyanan na, kaya nakagatang kamot langan, itilugan mo. agyaman ak unay tata. Patsumot na jay tata. Nay,
Apay nga kastamot ti bagbagam kontra kan nito niyaw, si Kamariyaw. Jak ngamin pa dyan, anak taod iti nagbanno ganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing, anak kano ti baknang da nga ubing kahit. Anya? Wen, budno na itatata. Iso asaan man akong di palastog da apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay, saan na mo ta nagbannugan? Ha? Ibagak to pa'y kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Takitak man na niyo ti pagpatinggan da at tonyo. Ha? Lastog! Anya laki din. Nagadumat tan day ta pinalingkim, mare. Ha? Aywan, Mare. Ay, kat aglugan tan iti nakapila at tricycle, tapno aggidan tan nga agawid. Ay, sige. Umuna kalatan, Mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad na kamin. Isuka pa iti pagpasahe mi iti tricycle. Adda pagpasahik, mare. Oray man kat no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apan ang ilas-lastog yaw. Kitsan mat anak taon iti bannog yaw. Anya laki din. Jakman ang muno abay akas jelatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas jadagijay nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan, ta isuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na. Anya? Nakuna na pa'y, asaan ka no nagtaod iti bannog tatiin gatang ta itilugan. Agasam man. Wen, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ka, at 25 years old nga anak ti baknang, nga iso ka no ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga rod ngagdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, wag sauda. Awan tinasaya at ngait dun ti dakas nga apal kunak tumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga ramidan dati amin? Makadadaal dalaan. Anya lakit din. Kunamlan asino dagi nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot ah? Ay wala. Idaan niya ko maaga po nga itulukta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja amaryaw. Iti kasta, iso ti aramiden ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kawa na bakit? Iso nga rod akanayo na kamarabyan. Tapal paliiwag nga men, di pagburburdingan day jay akili. Ah, asino akeli dayta? Ah, ay kat ti chicks nito nyo ah. Keli tinagan ti chicks na. Anya? Amok nga men ti pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan. Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sila. Ah, kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardeng, aging gaam makaala ka iti ebidensya. Ay katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung naktumait. Sigurado nga agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay nyalakit din. Unayan, Laika. Anya launay ayati panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya, Iso ako nak kanila kay ikaw. Saan nga agsarda nga agala iti ebidensya nga adda babae nito nyaw. Tamaki taman tila ingda. anya, ay unay daytan. Amom ka day, nga iti kastangar aramidin nyaw.
Ipagpakita yu laeng asaan nyo akayat ti partapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Ah, Talaga met nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kiniton nyo. Anya kataad da chiksnan, po na yan. nina naman. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti about. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang yung dagiti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramiden yaw? Anya laki dain. Apay nga bilaya, kastao na ti pa nag-effort mo. Tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam. Sika, Mariaw. Ay kuwan atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da yaton nyo. Ha! Mabali na makaswan. Anya? Ket no mapasamak da ita, ay saus. Ha! Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. Ay, unay na ita panunot mo, Mariaw. Abot na talaga ti sapsapulam. Tapno da pangitinagan kiniton yaw. Ay katuwa na tata. Ha? Iso asaan ko asar dengan daya akong pare. Aging gasaan ko amay tinag iti abot ko naktumay. Ha! Kasta gayam ti maimbagbaga da alay ka na. Wen, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apa nang dadaal da? Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan nga agbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay katwan na, iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuuta ka kasta. Ibagbagada pa'y nga da kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasam manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Ngambayan nyo laeng, agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana, Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw. Tapno ad-ad-apay nga igaidyo ti agtrabaho. Ulayan ayan ni Pare Mariaw. Talagang aramidan ta amin ang kabalanda. Makadadal lang iti pamilya. Jakman na mo dagi dyan yung agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadata adwa. Apal nga rod, bakit? Dakes nga apal. Makitkitak nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasiga pasagid. Aywan, oray dagi ti post ni Laika. Pasagid matla amin ti makitkita iti Facebook na. Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin aga po ngagpa-apekto ta. Iso nga rod, bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaan. Amin adaka sa panggab. Saan nga agbaligi kung naktumag? Pudno nga ta tinadamag kaw lakay. Anya day tapakay. Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kadita karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi di atat tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae da yato nyo. Saan kan samet nga min amap-mapan ija igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambagait. Ha? Siguradwak ang mapalabas ko ida, ijay arangtay ko naktumait. Wan, bareng iti day nga aramidam.
Katpatyan ni Ima nga da chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyag da. Tapno mapukaw amin na pundarda. Ha, ti kunadan sa kat maartapan data. Ha, nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Agtuloy na dito Soli. Masigurado ka magna dito daton nyo kanti chicks na. Ha? Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita agpatingga matlaan dahi ta kinalastog mo. Ha, kunam sa. Dito yak pa'y igib. Tamang anod na makakita kanya. Dito tapang magkalaman! Tulang! Naimbaglakit din ta nasapa ka ng kariing nana. Diyak napansin, dagiti awag ti tataw idi rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nila kay ko ija ospital. Impanda ija idi rabi eh. Nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakitaanan Mapanak ko mga rod nana. Ngam awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya, Pangaasi yung manana. Pautangan dakpay laang. ay salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Oray saan mon abayadan. Ay na, agyaman ak nana. Ngamsakbay kumamot amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anya mo tanday nga itsuraan. Ha? Ayawan yun. Daita ti mag-anabyo iti kasta nga ugali yaw. Gaputa saan nyo la akayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abaw. Kabibiro kayo, da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Naimpagtadakan bakit? Huwag lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idi rabi eh. Iso ajak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok bakit? Naitama ti ulok iti bataw. Anya? Apagiso ba to tinakatin nakakidyan ng tayo? Diyak mat nakita. Tepang mat gaya man at dahi ti likudag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal alam iti ebidensya kanito nyo kan iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pakaisagsag makam. Ay, oo, bakit? Gusto ka talagan. Diyak kaya nga ulitin pa eh. Saan pa yan nakala iti ebidensya ngam na eh. Siyak matanda na yabot. Ay, una yung tigas to yabihaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka manay. Nya. Nag-Mario jirang tay ko nang bakag. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala ka no iti ebidensya. Anya. Sigurado kanu ngamin ang makaala iti ebidensya, taijay kayo kanu ang magmagna kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga ada ija banda. Ay una yan ni pare Mariaw. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Day tangarod. Anya nga ita, aday di ospital, anasugat kanu ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan da ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot.
Ngam isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talata. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya ka ita Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang idirang tay. Saan ka kit anayanaw? Gapoy ti panggap mo, makabero kiti about. Apangitin nagam ka dito yaw. anya. Ay, apo. Saan kami na nasaya at tikas na aramid yaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga, bero kayaw, ti pakadadaalan ti pamilya, ti aking pamilya. Ay, tata. Anya ka ita. Nakababay laki di tayo napakay sa istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang lalaki dahil. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit eh. Tap na makagatangak matitikayat ko agatangan. Ay, kasta kami Dahil ti imulam kumain ti panunod mo. Idi pa'y Saan kita tayo tagbero ka iti about? Apangitin na gamit ti kumparay. Ay. Awanan ka kay iti bay na. Ang lalaki dahil. Oh, kumusta ngayon? Ito ulong pare. Maya tayo. Ha? Pare, awan mat ngamin ti madingar aramidek. Tap na ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tap no madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikat ti imuna anayabot. Gapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo no adda umasinso akaro bayaw. Ti kayat yun lang amin da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko na ita. Ay, ikarik pare. Sana na maulit pa eh. Agpaimbagak. Tagtrabaho akit eh. Nasaya. Kasta ngamin Sana na ita mangdadadaal lang iti pada mataw ti amom nga aramidan. Ta iti kaano man. Saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anya lakit din. Amin adakas sa panggap, kat saan nga agbaligay. Ay anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.